Muraho neza abakunzi ba Ruco TV, mugire amahoro y'Imana mwese aho muherereye ku migabane itandukanye igize ino si ya rurema dutuyemo, abari muri Afurika, Europe, Amerika, Aziya ndetse na Oceania, mwese turabaramukije twifuriza kugira ibihe byiza. Abari mu gitondo ni mwaramutse, namwe abari nimugoroba ni mwiriwe. Uyu munsi ni tariki 15 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2026, aho tugiye kubagezaho amakuru agizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Amakuru yacu turaza kuyahera hariya mu Minembwe, tubabwire uko bimeze nuko byifashe uyu munsi wo kuwa gatandatu. Hanyuma turaza gukubitira hariya mu Kabanju ku mirongo y'urugamba, tubabwire uko byifashe kugeza aya masaha. Umwanzi yakomeje kwisuganya ndetse kuzamuka ari mwinshi kugira ngo atere hariya mu Minembwe, hariya mu bice bya Nganja, Imisisi, Rurimba ndetse na Kote Mabanga. Umwanzi akomeje gusubiranamo, aboni Mayimayi ya Kutumba ndetse na Biroze bishambuke rwose ntago uroheranye. Abaturage nibo bahuye n'ibibazo kuko bakimugane ngwaho inzovu zibiri zirwaniye ngo ibyatsi nibyo ziba zihagirira ibibazo. Ubwo rero hariya muri izo bice ntago byoroshye. Amakuru yacu turayakomereza ku Ndondo, ndetse tugere ku Ndondo za Rurambo, aho umwanzi cyangwa bariya ba Mayimayi abo bita bamakanaki ndetse n'abandi bagiye ngo bagikurwana, none ubu nyine ko baratsinda imbaho, ko baratsinda ibiti, ko barasatura ibiti mu mirima y'abanyamurenge mu rwego kugira ngo babashe kubirukana burundu, kuko nicyo cyabahagurukije. Uvira turaza kugerayo tubavuye ku bibazo by'umutekano bihari. Plaine de Ruzizi hariya FDLR zikomeje kwisuganya, zirahari zaje abo bita ba Murwanashyaka ndetse n'abo bita ba Damascene, abo bose bari hariya barashaka kugaba ibitero hariya za Katogota ndetse na Kamanyola. Hanyuma Kinshasa, hariya Kinshasa Martin Fayulu yasaze rwose, yavuze amagambo ndetse n'amangambure avuga ko leta ya Kinshasa cyangwa leta ya Kisegedi itakagombye kongera guheza gasita kandi icyizere gimuheze inshingano ngo n'umunyarwanda, ngo n'umunyarwanda ntagomba kuyobora igihugu. Rero ayo makuru n'ayandi niyo tugiye kubagezaho mu kanya gatoya, tubasaba rwose kudakura rushinge kugira ngo amakuru yacu aze kukugeraho uko yakabaye. Tunagusaba wewe utarakanda subscribe kwihutira gukanda kugira ngo amakuru yacu azajya kugeraho ku gihe kandi mu buryo bukunogeye. Mugiye kubana na Runezerwa Eric mwanya w'amakuru. Eka amakuru yacu tuyahereye hariya mu Minembwe, hariya kuri teritware yaho Plateau de Minembwe, hariya rwose muri santere hagati. Byabyutse neza uyu munsi, umunsi w'iposho, umunsi abantu bose barimo kwitegura bakora umuganda. Uyu munsi hariho sarongo hariya mu Minembwe mu rwego kugira ngo bakomeze bakureho ubucafu bwinshi cyane buri hariya. Unyine ni muci amashashe ibiki baca inzira y'amazi kuko imvura irashaka kugwa, ibikiba n'ibintu byose barimo gukora isuku hariya mu Minembwe. Uyu munsi ni umuganda ahantu hose rwose, kuko AFC nicyo yahagurukiye, nicyo kintu irimo gukora, gushira isuku hanze ndetse no mazu y'abantu ndetse no mitwe yabo. Abantu bose rwose ni ukubakubura neza 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 mu mazu, hanze ndetse no mu mitwe, abantu bose bakaba cleaned, bakagira imyumvire myiza. Rero iyo miganda ntago ari mu rwego rwo kugira gusa ngo bakore isuku ndetse no kugira mu mazu ndetse no hanze, ahubwo babaganiriza n'ibiganiro bibagenda bibakuramo imyumvire mibi yo kwa Gisegedi, bakabashyiramo imyumvire myiza misha ndetse ijanye n'imiyoborere ya none. Iyo nico umuganda ubugamije. Ntago ubugamije isuku gusa, ntago ubugamije gukora isuku ngo abantu babe ahantu heza, ahubwo baganiriza abaturage bakabakengezamo impindura matwara, ndetse n'abaturage bakavuga ibibazo byabo bibabangamiye byose, bakabasha kubikubitira hamwe, bagashaka igisubizo kirambye ndetse n'umuti urambye. Nicyo umuganda usobanuye, ni nacyo uvuze, ndetse ni nako kamaro kenshi cyane, kuko kubasha kubona abaturage bakabaganiriza, bakababwira ibibazo bafite, nabo message bashaka gutanga bakayitanga ikagera kure mu kanya gatoya. Rero mu Minembwe uyu munsi hariho umuganda cyangwa salongo special yo kugira ngo
barwanye umwanda kuko hari ibintu byinshi barimo kurwanya, harimo inzoga, ibiki, abiba ibibanza, abagira gute, ibyo byose nibyo barimo ko barakora umuganda wo kugira ngo babone abaturage babaganirize, bababwire ibibazo bafite, ndetse n'ubuyobozi nabwo butange message ushaka gutanga ku baturage bose ba Minembwe. Muri rusange umutekano wari umeze neza mu hariya muhana wa Minembwe, abantu bameze neza rwose, nta kibazo na kimwe. Amasasu yararangiye rwose, bya bindi byose twahoraga tuvuga ubu nyine baratuje, baratekanye, ko baritekerezaho, ko barubaka, ko barahinga, ko barasana, ko baragira gute, ko barorora, amaduka arafunguye arakora yose, n'abamotari ko barakora, ibintu byose bimeze neza. Gusa ofisi ubu nyine muri weekend murabizi ko zitaba zifunguye, abari akazi nyine bene akangaka ko kugenda baganira n'abaturage gusa, nibwo nicyo abayobozi barimo gukora. Hanyuma hariya ku mirongo y'urugamba, mu Kabanju, kwa Maguru, kwa Heri, aho iyo hose hariya Inatete, abantu bose twahoze tubabwira ko hariho umwanzi. Rero umwanzi arahari, cyakomeje no kwiyongera, ari mwinshi. FDLR zaje ari nyinshi cyane, twababwiye ko impamvu FDLR irimo kuza ari nyinshi, babaciriye inzira ku murima, barababwira ngo mwebwe kuva none nimutaruhaguruka ngo murwanirire ururenge, tuzabirukana no muri Kongo tubashikirize u Rwanda. Ore Tshisekedi wababwiye ko arabe ati nimurangara mugahunyiza mukarangara mugategereza ko tuzabarwanira, twaneze mugakomeza tukabaha indaro hano mu gihugu. Ti rero muhaguruke mwirwanirire urwo rurenge, mururwanirire kugeza mu rutsinzi. Mutarutsinda mumenye ko akanyu kazaba gashobotse rwose, muragiye ntimuzongera kwibukwa hano muri Kongo. Rero niyo mpamvu bahagurutse ubu nyine, nibo bari ku mirongo y'urugamba, nibo bafashe iya mbere, nibo bari mu mirongo y'imbere y'urugamba kugira ngo batere bafate Minembwe. FDLR zonyine gusa ziri kumwe na Mayimayi, ziri kumwe n'ingabo z'abarundi, ziri kumwe na FRDC ndetse n'abandi bose bafatikanya. Rero niko bimeze hariya za Kabanju, kwa Maguru ndetse no kwa Heri, ubu nyine niho umwanzi ari rwose. Amadubu yaramwitaje bukeya, ategereje gusa ko arawukinga, ko arareba movement y'umwanzi, ariko ndago bari kure rwose, barategereje kugira ngo bazamukubite bamusubize iyo. Niko bimeze aha ku mirongo y'urugamba mu Kabanju. Ibindi bice za Gashasha, za Gisanga, za Rebera, aho ngaho Mwibumba, hariya za Nyabibuye, aho naho niho havugwa umutwe wa FDLR mwinshi cyane, ariko nawo amadubu ari hafi aho ko arabareba, ko arabacunga. Twabwiye ko amadubu udashobora kubona aho barindira, tushobora kubabona ngo barindiye aha ngaha ngo niho bari, oya. Amadubu uzuja kumenya aho amadubu ari gusa wayakandagiye, uyarimo yari kugufata uri muzima. Niko bimeze, amadubu ameze neza rwose. Aho hose tuvuze umwanzi, amadubu nayo ari aho ngaho, ko arabareba rwose, ko bararebana. Ariko areka dutegereze turebe uko bizagenda. Amadubu ntashobora kwerekeza umugongo ngo aheze umwanzi umugongo ngo aze yica abaturage, ntibishoboka. Icyo ni ikintu bahakanye kuva kera, bavuze ko bagomba gupfa ahubwo kugira ngo abaturage babeho. Niko bimeze kugeza aya masaha. Hanyuma rero reka dukomereze iyo ngiyo muri secteur ya Nganja, zone ya Fizi cyangwa territoire ya Fizi, aho ya Kutumba ndetse na Ngoma Nzito bakomeje gusubiranamo bapfa ibintu by'amataxe, ibitoro cyangwa imigozi bagiye batambika yishuza ibitoro mu nzira, amabarriere mu rundi rurimi. Aho ngaho byatumye basubiranamo, bararwana, hapfa abasirikari benshi cyane ndetse n'abaturage. Aho ngaho ni muri secteur ya Nganja, hariya Imisisi, aho ngaho mu Irulimba ndetse na Kote Mabanga ni mu ruhande rw'epfo y'imirimba, aho ngaho hasi warenze imirimba mu kuboko kw'iburyo uva mu Minembwe uja imirimba, iyo ngiyo mu kuboko kw'iburyo ipfo yazamuriwe Ngombe, iyo ngiyo niho za Kote Mabanga. Ndagira ngo wamanutse kwirango rya Kubu epfo ngiyo na za Tembo, niba ari Tembo nimba sinzi uko bazaryita marango, wamanutse epfo niyo Kote Mabanga, niho aba bantu bakomeje gusubiraniramo, bazira amafaranga, bazira inyungu zabo, bazizanya mbese kuzuza cyangwa guhaza ibifu byabo. Wenda hari utaragereweho cyangwa ngo agerwe ku ntego, bituma basubiranamo.
bamwe bari mu kuvuga ngo mumanure imigozi, abandi turayizamura, abandi hano si iwanyu, abandi ati natwe ni iwacu hano. Hanyuma basubiranamo kugeza aya masaha. Abaturage bose bari mu bihuru, bose, abandi barapfuye, abandi barahunze, abandi bagize gute, bahunze ibyabo. Murumva ko bariya basore cyangwa bariya ziriya nkoze z'ibibi, ziriya nkorabusa za Kisegedi yahaye intwaro ntago zoroheye abaturage ntago bamerewe neza rwose, kubera ko perezida yafashe intwaro aziheza abantu b'ibiduru batazi kuzikoresha, batazi n'akamaro k'intwaro. Akaba ariyo mpamvu zikomeje kubabiza ibyuya, zikomeje gukubita abaturage epfo n'irya hino. Murumva ko abaturage batorohewe, abo bo iyo twari tugize Imana ngo bakomeze barwane ndetse bashire, ariko abaturage basigare, kuko abaturage bo nta kintu na kimwe barimo kuzira, nta n'ikintu na kimwe bakoze kugira ngo bakomeze babakubite hirya no hino. Nuko byifashe hariya muri biriya bice, hariya muri teritwari ya Fizi ndetse na muri sekiteri ya Nganja, nuko bimeze kugeza aya masaha. Hanyuma aho ngaho Fizi, aho Mutambara, biravuga ko abasirikare b'Abarundi bari mu bibogobogo bambutse Mutambara. Abasirikare b'Abarundi bari mu bibogobogo bambutse Mutambara. Iyo ni inzira ngo ibaganisha ngo kuri Point0 ndetse na za Mukoko, niko bibwira rwose, kuko basabye inzira yo gutaha. Perezida arababwira ngo mvuge musubiyeyo, mwebwe muzagwiyo, muzashirira iyo ngiyo, narabagurishije. Rero bafata umwanzuro wo kuvuga ngo bambuke Mutambara, nanone bagende bapfe hakiri kare. Niko kwikondera muri Mutambara, bagakuka baraho ngaho Mutambara, niho bari bategereje abagenzi babo bambutse bava i Bujumbura, abambukiye mu mazi, abandi bakambukira Kavimvira, banyura inzira y'Abaraka kugira ngo bazambuke bahure bose baze kugaba ibitero hariya mu Minembwe. Iyo niyo gahunda ihari, byerekana ko Evariste Ndayishimiye akomeje gucoceya, akomeje gusapotinga, akomeje gushigikira umugambi wo kumara Abanyamurenge ndetse no kubasenyera. Iyo ni gahunda ya Evariste Ndayishimiye. Ibyo byose bibaye aho umukuru w'ingabo ariwe Prime Niyongabo avuye i Kinshasa kubonana na Tshisekedi, akabonana n'umukuru w'ingabo wa za Kongo ndetse na Eric Prince, umucanshuro wamaze isi akayogogoza. Yamaze abantu Pakistan, amara abantu Ukraine, n'ubu nyine ari kumara abantu mu Minembwe. Uwo nguwo Eric Prince ni Umunyamerika ukorana bya hafi na Trump ndetse na leta ya Kinshasa, ndetse bivuga ko ari Trump wamufashije Tshisekedi kugira ngo amufashe kugenda akica Abanyamurenge, akabamara hariya mu Minembwe ndetse n'Abatutsi bose muri rusange. Uwo Eric Prince niho wavuye kubonana na Eric na Prime Niyongabo, bahita bohereza ingabo directement zita zigenda aribwo yashitse. Rero uwo Eric Prince ni umushanshuro ukoresha ziriya drone, za drone zose zisha abantu, zikica inka, zigasenya imihana. Za drone zasenye Minembwe yose zikayimara. Izo drone umuyobozi wabo nuwo Eric Prince uvuye kubonana na Prime Niyongabo ndetse n'abandi bose bari kumwe, harimo na Tshisekedi, umuyobozi w'igihugu cya Kongo wakarinze abaturage, none akaba arimo kubacurira imigambi yo kubamara. Rero ibyo byose babikore, ariko icyo nababwira, sibomana Imana y'Umurenge irahari kandi ifite abo yakoresheje kugira ngo bikureho biriya byose byari bahanze hejuru. N'ubu nyine baracyahari, inkoni yabakubise n'uyu munsi irahari, ntaho yagiye. N'ababakubise ubwabo nabo barahari, ndaho bagiye. Reka dutegereze turebe izo ngabo z'Abarundi, gusa nta cyizere naziha, kuko n'ubundi hari ya Ruhinamavi ndetse n'Gakenke kwa Bageke, Gakenke ari kwa Rutaganda ndetse na Sinayi. Ibyo bahabonye n'ubu ngubu birabategereje, birabarinze rwose, ndaho byari byakaja. Ngaye nguko uko bimeze. Reka amakuru yacu tuyakomereze ku indondo ya Rurambo. Hariya hariho naho ibindi bintu bimeze nka filime, hariho ibintu rwose bimeze nka filime rwose, kuko uwo bita Makanaki Kasimbira John n'abandi bose bakora n'abari abamayimayi mu bwoko bw'abapfurero
barazamutse bagira gutya babaha amafaranga ya misiyo ngo bagiye gutera, barazamuka iyo mu Rurambo bageze iyo bita za Muhanga, za Gahororo ndetse na za Kitabo, baravuga ati ntacyo ko turaja kurwanira iki, ko turaja kurwanira iki, iyi Kongo irimo ibintu ubutunzi bungana gutya. Niko kwinjira mu mirima y'Abanyamurenge, ibiti by'inturusu Abanyamurenge bateye byose bavyiraramo, ubu ko barabitsinda, ko barabisatura imbawa, ibindi bakabitema bakabitwikamo amakara bakajana Uvira. Bazamukanye imashini zo gutema ibiti ndetse no gusatura imbaho, ndetse n'abandi n'abakozi benshi cyane barimo gutwika amakara, ibyo byose kubera bijana Uvira. Ico kintu murumva ukunda ico kintu kimeze, ni ikintu kimeze rwose nk'ibintu bya filime pe. Gisegedi ngo afite abasirikari yatumye ku rugamba ngo bagiye kurwana, bashike bahitira mu mihana y'Abanyamurenge ko barasatura imbaho, ngo abantu ngo tubirukane, ngo n'ibiti byabo ngo tubyangize. Kurya banyaze inka barazimara, bica abantu barabimara, batwika imihana. Ubu nyine ko barasatura ibiti by'imbaho ndetse n'amakara nibyo basatura kugira ngo birukane Abanyamurenge. Ibiti mushake musature, n'ubutaka mu bukure mu bujane, ariko icyo tubabwira nuko aho ngaho hatari iwanyu. Aho ngaho ni mu bice bya za Muhanga, iyo mu bice za Remera, mu bice bya Gitabo, ni mu bice bya aho ngaho niho barimo gusatura ibyo biti. Noneho uriya mugenzi wabo yagiye kubareba abakurikiye, ubita James ngo ni Fieka Haduyi. Uwo nguwo yaragiye agezeyo asanga ababo bamaze gutagirika, batagiritse rwose, ko baratsinda ibiti, ko barasatura imbaho, ko baragurisha, ko baratwika amakara. Nawe arababwira ati naje iyi mihana isigaye hazagire umuntu uzasunutsamo amazuru nzamumena umutwe, ati naje iyi yose ngiye kuyisatura mu imbaho, twike n'amakara, naje tunge nkamwe. Ibyo ngibyo mubyumve kandi mubishire mu bikorwa. Uzaseruka muri iyi mihana yose yahariya za Remera barayitoye bose, ko barayisatura mu imbaho, ko baratwika amakara, nibyo barimo, nibyo bahugiyemo. Niba mudaheruka kumva Makanaki avuga, nibyo ngibyo bintu arimo, ko arasatura imbaho, ko aratwika amakara, nibyo ahugiyemo ubu nyine muri iyi minsi. Ngayo nguko uko bimeze hariya za Rurambo, indonda ya Uvira bameze neza, baratekanye rwose, nta kibazo na kimwe bafite umutekano, bafite amahoro, ibintu byose hariya ku ndondo ntazara, ibintu byose barabifite, imyunyu n'amasukari birahari ku bwinshi, kandi bona amafaranga abasha kuboneka kuko ho hariho network. Rero nuko byifashe mu mujyi wa Uvira. Tayandi makuru ahari ni kwa kundi abantu bakomeje kwicwa bazira akarengane, nanivuze ngo bazira uko bose barasa. Hariya muri Kongo umuntu wese ubu nyine hariya Uvira, ta muntu ufite uburenganzira ku kantu kiwe, ta muntu ufite uburenganzira ku kantu. Urasohoka muzarenda akabara kugonze akagukubita rugondi hene, cyangwa akagukubita mu cyiciro ukabura urangirije aho ngaho. Wanyura mu ruhande rurimo FRDC nuko nguko. Rero abaturage ba Uvira bararushe bandika inzandiko, bagira gute, barigaragambya. Ibi ni ibiki bituriho, leta yacu uko nta kintu yadukorera, nta kintu mwatumarira, nta kintu mwadufasha, ibyo bintu byose bibari hejuru. Ariko leta ikomeje kuvunira ibiti mu matwi, tirimo kubumva kandi bararembye, bageze kure. Reka dutegereze, wenda hari AFC izongera yumve amarira ndetse n'amaganya y'abaturage ba Uvira, yongera ibabohore, kuko barapfuye, ko baricwa umunsi ku wundi, ko barazira ubusa, ko barazira utwabo, ko barazira nta kintu barimo kuzira rwose pe, nta kintu barimo kuzira, ko barabica gusa kihorera, kandi babuze n'umuntu ubavugira. Plaine de la Ruzizi bazanye ingabo z'abarundi ngo ziratera, ziratinya, haza mayimayi ziratinya, haza FRDC nayo iraza, yareba ukuntu amadubu ameze n'intare za Sarambwe bagatinya. Ubu nyine haje FDLR, uwo bita mu Rwanashyaka ngo ni Generale Bigirimana, Generale Damascene, ndetse n'abandi benshi b'abakoroneri, n'abandi benshi cyane barambutse bava mu gihugu cy'u Burundi hariya, ndetse n'ibikoresho byose by'urugamba bari hariya kuri fro, bategereje anytime, umunsi uwari wo wese cyangwa isaha yose mushobora kumva rwambikanye hariya, mushobora kumva rwambikanye
hariya aho ngaho barangwa baparitse aho ngaho hafi y'uruzi bita Ruvubu. Aho ngaho niho bari, bashobora kurwana anytime isaha iyo ari yo yose, mushobora kumva rwambikanye. Abo ngabo ngo bafite gahunda yo gukubita Katogota, ngo bagakubita Kamanyola, bagahita binjira mu Bugarama mu Rwanda, bagahita binjira mu Bugarama mu Rwanda. Iyo niyo gahunda ihari. Ibyo mwumvaga uriya mugabo arimo kuvuga, arimo kwidoga, uwo ni Evariste Ndayishimiye, avuga ko umuntu nguhirahira cyangwa utekereza gutera ngo u Rwanda wamenye ko intambara ngo izatangirira iwe bigasoreza iwe. Ibyo ngibyo, iyo ni imigani y'abapfu tuza tuyumva kandi tukayumva itaragera kure. Natwe icyo tumubwiye, intambara yatangiye i Murenge amenye ko izasoreza iwe, nta handi izasoreza. Intambara yatangiye i Murenge izasoreza iwiwe mu nzu. Abyitegure, abyishiremo, abimenye kandi anabyitegure, kuko bizaba, ibyo bintu mvuze bizamubaho. Ngayo nguko uko bimeze aho mu Kamanyura, nuko bimeze, niko bayiteguye umwanzi rwose. Sorry. Iyo ni FDLR yavuye i Burundi, batorejwe i Burundi, barambutswa kugira ngo baze bafate Katogota, bafate Kamanyura, bahite binjira mu Rwanda, ngo bafashwe n'igihugu cy'u Burundi ndetse na Kongo gukura ubutegetsi bw'u Rwanda. Iyo nizo gahunda zirimo, niyo mipango abo bagabo barimo. Ariko nta cyizere nabaha rwose, nta kintu nabizeza. Icyo nababwira gusa nuko bagenda bapime rwose. Ikindi hariya nuko abaturage bamwe batangiye kuva za Ruvunge ndetse na za Rubirizi ko barahunga berekera za Katogota ndetse na za Kamanyura. Ibyo ni isiri bakiriwe n'abagabo babo, bababwiye ko mu gihe intambara itangiye hariya bagomba guhungira mu bice birimo AFC, kuko niho hari umutekano. Kandi AFC ntago izagaruka idafashe Uvira ndetse ikomeze. Rero murumva n'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, nabo bazi ko nta rugamba bazatsinda, bamaze kubyishiramo ko urugamba ari urw'amadubu ndetse n'intare za Sarambwe, nibo bafite intsinzi mu kuboko kwabo. Rero batangiye gukira abagore babo Masiri kuva mu bice FARDC ndetse na Bazalendo barimo, bagakomeza kwisuganya berekera mu bice AFC M23 twirwaneho bayoboye, kuko niho hari umutekano uri efficace. Umutekano wa AFC M23 twirwaneho urizewe, uraboneye, mbese mu bundi buryo uri efficace, ntuhinduka. Rero nuko byifashe kugeza aya masaha, niko bimeze rwose hariya mu Kamanyura. Amakuru yacu reka tuyakomereze Kinshasa. Biravuga ko uwo bita umunsi yari yateganyijwe imyigaragambyo ya C64. Iyo ni opposition ikagarariwe n'uwo bita Martin Fayulu, umuopoza wa leta ya Kisegedi, akaba n'umu extremiste ukomeye wanga ubwoko bw'abatutsi. Iwe igihe yiyamamazaga yaravuze ati nje ni muntora nta mututsi muzasigara hano muri Kongo, bose nzabahambiriza bajani wabo mu Rwanda, ndetse nihaba hafi mbakubite muri Fleuve Congo, mbajane neza bageze Ethiopia, Abyssinia iwabo bavuye. Uwo ni Martin Fayulu. niko yivugaga imyato arimo kwiyamamaza, ariko malheureusement ntabwo yigeze atambuka ku buyobozi, kuko yari afite imigambi mibi. Nubwo uwatambutse nawe ariko yabigenje, ariko uwo nguwo yari yabyivugiye ntibyamuhiriye. Rero uwo nguwo niwe muyobozi w'iriya opposition C64. Uwo nguwo yari mu Faransa iminsi yashize, yari mu Faransa iminsi 2, ubu nyine ari mu Birigi. Tawuzi icyo arimo kugenda yigisha, icyo arimo gupresha hariya, niba ari amacakubiri yiwe cyangwa arimo kurwanya Kisegedi. Ariko uko mureba ni nkaho yari akantu, ari akantu bamutamitse kuko yarahoshe. Rero uyu munsi hateganyijwe imyigaragambyo ya C64, ariko n'ubu nyine baravuga ngo nyuma ya Le15 ngo hari icyo bazakora. Reka tugitegereze turebe. Hanyuma uyu mugabo nawe yumvikanye mu magambo mabi cyane y'amacakubiri, avuga atoka Gisegeti ndetse na leta yiwe ukuntu bongeye guheza Gasita akazi. Gasita yaragiye hariya, uriya munyarwanda umututsi bamutumye Uvira, abaturage barirukanka baja mu mihanda, baramwamagana, baramwirukana. None mumukuye muri rejo, mumuhaye igihugu cyose. Ubu nyine yahawe akazi ko kuyobora amarejo 9. Tibi ntago byumvikana. Tese we Gisegeti nta bandi bayobozi, nta yandi moko ahaba. Kongo iba mu bwoko bumwe, Kongo iba mu bwoko bwa Gasita gusa, Kongo irimo abanyamurenge gusa, Kongo irimo abanyarwanda gusa, Kongo irimo abatutsi gusa.
kuki ari we mushira imbere, kuki ari we mushira imbere. Ibi bintu rwose ntago byumvikana, nta n'uwabyumva, nta n'uwabisobanukirwa. Ati rero turakwamaganye wowe Tshisekedi nawe Gasita. Murumva uko bimeze, bene wacu bakagarabirwa babesha ngo Tshisekedi ng'umuvyeyi ngo ko baronka no kubwabwaguza atagarukonka kuko honka ufite amabere mazima, naho iriya sumu ya Tshisekedi namabwabwa rwose ko marabwagakusa. Rero ibyo ngibyo mumve ukuntu muhengamira ku bantu batabakunda batanabashaka. Gasita sinzi ko hari undi muntu wakoreye leta ya Kinshasa neza, ariko aragiraho yerekera kubera isura yiwe bagasakuza, yagiraho yerekera kubera isura yiwe bagasakuza. None murumva Martin Fayulu ibyo arimo ntago byoroshye rwose, nta nubwo byumvikana. Rero nuko bimeze rwose, nuko byifashe, ni nako bihagaze ariya Kinshasa. Bafite nabo yegeregere, hariho kelele itameze neza. Andi makuru, wo bita Denis Mukwege noneho mu magambo yiwe yo kwivuguruza cyane, yahoze ari umuntu ucira urwakibera abatutsi ndetse n'abanyamurenge, abavuga nabi, abakorera nabi, abagirira nabi. None uyu munsi yagaragaye mu yindi shusho rwose, ntawe uzi icyamuteye, niba ari satani yamuteye, niba ari Imana yamukoreyemo, ntawe ubizi. Ariko Denis Mukwege ntiyarazwi mu magambo nk'ariya yo gukangurira abandi kwibuka abanyamurenge baguye mu Gatumba. Yavuze ngo ijoro ry'umwijima, ijoro ry'umubabaro, ijoro ry'umuborogo, ijoro twabuze mw'abantu 160 mu isaha imwe. Aravuga ibyo bintu byose byatangaje abantu n'inkuru, abantu benshi bagiye bagarukaho ya Denis Mukwege, aho yibuka nawe cyangwa aho yerekana akababaro k'abantu baguye hariya mu Gatumba. Ntawuzi uko bimeze, ntawuzi ikibihatse, ntawuzi icyo ashaka gusingira, ariko nuko bimeze kugeza aya masaha. Reka dusoreze kuri audio ya Ntigonza. Pasiteri Ntigonza nawe umvishije tumvikanye avuga amagambo atari meza pe atari meza. Tuvuga ariko dukoreshe ubwenge. Ibyo tuvuga byose tuzadushiramo ubwenge. Tafazari umuntu w'umupasiteri w'umusaza gutukana ibitutsi nka biriya rwose birasebeje. Niba ufite uko wumva ibintu bitandukanye nuko abandi babyumva, ntabwo ugomba gutukana ibitutsi bene biriya by'inyandagazi, iby'urukoza soni bimeze nabi. Uriya musaza Tito Rutaremara Umuvunyi n'umusaza mwiza dukunda twubaha, umugabo ufite inararibonye muri politike y'u Rwanda ndetse na Kongo, ufite aho yageze, utameze nkawe. Rero iyo agira abantu inama yo kwigobotora mu gitugu cyangwa agahato cyangwa uburetwa cyangwa akarengane ka Tshisekedi ndetse na regime yiwe, ukagoboka ukava iyo ngiyo ukatangira ukamutuka, ibyo bintu rwose birasebeje gusa ni wewe byasebeje wenyine, kuko nta muntu w'umugabo ufutukana ibintu nka biriya pe. Akagara muhumuke, muve mu byo mwagiyemo. Amafaranga babahaye rwose barabashutse. Ibintu murimo nkaho mutabizi, muri mu kiziba ko murakubitwa n'imiraba. Ibyo murimo mubivemo rwose, mugaruke hakiri kare, mureke no gukomeza gutuma ibintu bikomera bigenda bikomera, kuko idariri cyangwa ibimenyetso by'uko igihugu kigiye kuboneka ngibi ko ndabikoza imitwe y'intoki, ko ndahanura umunyumve ko ndabikozaho imitwe y'intoki. Rero nimutagaruka mugakomeza kwinangira, mugakomeza konka ibwabwa rya Gisegedi, iryo bwabwa rizababyarira amazi y'igisusa. Nukuri pe, mugaruke hakiri kare, mukubanuke muve mu byo mwagiyemo, kuko ntibizaborohera, nta nubwo bizabagwa neza. Muzicuza amahoro yabonetse, mwebwe mugakomeza mugahunga. Ubu nyine ko turakangurira abantu gutaha pe, kandi namwe mushatse mwotaha hakiri kare, muve wewe Ntigonza ugende iwanyu hariya ku Kabingo, muhafite amasambu, wubake, ufite ubushobozi, wubaka amagorofa ku Kabingo, ibiraro bya Rwiko mubikoreshe, imihanda, iterambere. Muve mu byo mwagiyemo rwose, ntago ari byiza. Rero reka dusoreze amakuru yacu hano.
tubashimira mwebwe mwakomeje kudukurikirana ndetse mubitwereka mudukunda umunsi ku wundi. Reka dusoreze aha ngaha amakuru yacu nakagaruka ku mugoroba turongera tugaruka tubabwira uko bizaba byifashe hirya no hino muri Kongo. Mugira amahoro.